Krista Isua a iomang u ziak tu sang te Ronald rom bung riat chang som pali pathian tharau hruaya om apiang te chu pathian fa te an ni si a riat namaya ria min chan dam na le a na tho po em hi kan ni vek mai long mo ma se a tharau hruaya om ero tlem te chau an ni mel si a thu in som te chu tam tak an ni a than te ero chu tlem te ti thu anga than te zinga tel lo tur riat na lama chuan minol pui aya chung ma hi a om thei don khop ani hi thu tak kan riat kan rin na lo chuan tharau thiang hlim tu ma in an nei thei si lo mangai top lovin min mangai ti riat awanga kan lo ngai tha om ve ngot ani chuan kan ti sual khopang lalpa arin na ngat crossa athi na le thole na rin na a trom pui tu ni chu kan om na tur ani to riat mai ni lovin kan riat nun pui tu kan lo ni angai ni pathian le khovel thilte du kop mi kan ni chuan keima nia tharau thiang hlim chen ngai na om lo he khovela sual hi la in luling viau thin ma se pathian tharau hruaya om te tan buaina a om chuang lo khovel dana om te ai da in kan tha amuangin kan dam thin ani hi suala om te ai da in kan nun a thamuangin Krista a chuan kan mamo kan nei bok thin ani jok si a lalpa Isu Krista a om to te tan chuan mabak hi chatuan atan a eng em ani keima nia a om theina hi thu tak khriata sual sim na tak tak nena kan kal hian ani chuan tu po kan nena local chu kan not chuak top lowang min ti ani Krista Isua a min ron zong hu to tu nena kan lowin tuklu mai hi keima ania a om na po ani ama a intulut ila eng kima lalpa thatzia kan mu zelang Johanna bung som panga chang ruk mi keima a om reng lo chuan peng anga pai chuin a oma avuai thin tin an foma meya an paya akang thin lalpan mal som churo se